clear tu le ngai thatu du takte masa in chi bai ka buk vek chewa tun tuma hian American politics virvel an mani America ram chung tele America foreign policy ina ram sang a khoi vel dan chan chin te soyangai thla hauna kan nei don ani tun kar tir November ninga khan US a state paruk New York Virginia le New Jersey Pittsburgh Ohio le Georgia Michigan ate khan governor thanna nei ani a chuta chuan kan lo soito angkan Democrat lampangin nen an chang feka ti chuan Republican candidate ten Democrat candidate te an ne lo na sa hle mai ti kha khovelin a thria a chuta chuan New York mayor tan bi khan Muslim kulmuk Israel huale dulo em tu mandani kha thantlin alani zui boka ani hian a campaign lai khan New York mayor min thantlin chuan Israel prime minister hi kan khopuya alokal ani chuan kaban tirang ti khan lo soito a tin an president America president nimek Donald Trump malak na te hi nasa takin kadau dalang at tipoka tin New York hi ral tlan tetan in hum him na ral tlan tetan a khopui ro pui ber le Donald Trump thu pek reng zom lo na khopui ani turani ti in a campaign boka hetilai a hi ani na taka chuan hetiang hian mandani hian soima se American federal law kala mandani hi a che ni vai chuan anram dan pui manga shem atok ve thei reng boka anram president azalo ani vai phei chuan khovel huwa pathu nei na nei mek hi anram dan pui hianin a chua don bik lovani ti chu thil chiang sa ani a kha nga thu soite kha Donald Trump chuan ron chang le ve ngal bokin New York hi mandanian a opa in thlang thling ani chuan New York tan federal fund ka khar khip anga in du angin dong thei lowang ti inan volet vele saka ani hi ama votu le ama chau zonga thil han ti te hi chang le ngal bia maya thil hi asoi ve mai lowa ati tak thin lai hi Donald Trump hi chu a that na le that mi lo na lai hi ni ve thunga ti chuan in than han zowa an han thlang thling mandanian han thlang thling chi chu New York a mi sang tam takin an fa te chu mun tanga sikulan kaltira chu tianga sikul an kaltira an son tak sup hian a Texas lama hian an son na sa a Texas lama son ho khang ho kha nasa taka chia kha laksak an tumzui bokani tun huna hian chu chuan in mi tam tak ati chi ai le meka New York mi pui tam tak ten an mahuna hian Muslim ram te ang thawinan mei chia ten mayan khu nge ring tlat tu ngai tlat tu mi hi an ron pung chho zel boka a then khatina an soi an dan ang deuh hi nia kum sang hi pakhata khan Muslim firfiak ten New York khopuya World Trade Center kha bein anti chia a anti chima nunna tam takla kaniya ti chuan khami aliama tang khan kum som ni palina chau alania chuta chuan an khopui nge ya Muslim mayor an han thlang thling lua mai hi ni a Londona Sadiq Khan ate mayor an ni nuwa Muslim ral clan an tamzia le aruka gang activities ho ama nge ina alo thu pui chin te alo lang le ta zela New York chu next London turangai po an tam so viawani mandani hian in Palestinian dikna chanvo hi angai poimo ema Israel ahuan wang khan Israel thlop tu tisbi tenen po anim millo le a tisbi ichuanin a x lam a social media lama video ron post in mayor a thantlin mandani achu official taka US atanga Israel kalturin soma Middle East a democracy lotling om chun hi eng ange ni tak ti enturin asoma ti chu mai pu chu tok lovim thuti ki riat chua huna i khovel thirna la ithu soi tur chu nasa takina ti danglam dorani an ti zui le boka
LGBTQ thlop tu ania mandani hi mani an pui kop thlop tlata ti zalen du mi zalen na bek du mi ani a chungte vote po chu na satakin mu reng boka maro chu muslim ho hianin guy kan tiang chi heng lesbian kan tiang chi hi an ho em mai boxia ma se Israel hi Middle East le khovela ma ni ram in rel bol na om chun nakin zela pola om zel tura hian Israel mi ten zalen na kan nei ang hi kan Tel Aviv khopuya hian ropui takin kan lan chuat tir thina kong te kan zo thina chung kong zo na te po cho takin ron mula heng guy kan ti te lesbian kan ti te na zalen ve cha ka kong an zo lai i mu thina Israel ten zalen taka kong kan zo hi lo thlir ve te ti im TSB chuan mandani chu an som ve la mandani po lung oi lo khop maya lung oi lo kan ti rolin ngai nep em bok ani chu hemi engeni mandani chungchang bi ka lo ni sela tin tuna hian US sarkarin funding bill apas theilowa wangin October ni khatzan atangkhan shutdown ania kum sangkha zakwa somriat pakhan nuwa voisom panga shutdown an nei na chi ania America rama khuam Donald Trump president masak zok khan shutdown rei berchu allo mangtoa tuna hian khami a president masak aya reizok shutdown hi kalpui le me kani to a an bil du te pastur hian senator somruk talina an du angaya chumi somruk ni tur chuan mi somnga pangai nan du a somli pangai nan du lo wangin an bil chu tlang talovani ti chuan shutdown ani atangin mi tam takin an na tho an cho san nga la nutrition kan ti ang chi sem chua thlangin a ngong veka sipai lam defense of war kan ti te chu shutdown chung hianin an na te an la thok chun zom zel tho boka lo ero chuan la theilova tin democrat ho tu Hakim Jeffries chuan thlatam nun har sa le thilman to kan ma chon nu po in Donald Trump le Republican te hian America mi puite healthcare an hum him du lova sarkar hi an shutdown ta ni ti in an soya US Vice President Louis Kamala Harris po khanin White House le Senate in charge to Republican an nia an mani shutdown alom ti in alo soive le bok ne shutdown ti top tur hian Congress in apa sangaya chumi zo a president ina aming alo sign nan tur hi nia tuna ri chuan president point ti thei anei lova hemi shutdown ti top tur hian House le Senate te an pulut le anga pass ani huna president ina sign chau donani shutdown po chumi nuwa chuan ti top ani donani tuna hian American shutdown hi ni somthum paruk chuang a o to a Republican senators ten shutdown hon tumin vote voice som pali an thak to a shutdown hi ti top turin ma sela chu Democrats lampang hianin voice som pali bok an lo nol saka chuti chung chuan Democrats lam hianin Donald Trump admin kan ti te an dem le zoka an pu che char bokani hemi wang hianin federal workers anti sarkar na thok lo an nei lova mi tam takan oma wangin nan chol sana mi sang tam takin mun tam taka kong zo run pui an neya hemi Trump admin te po he thila hian tuna hian tal buaina sale maya White House lampo sum tam tak lawania leiba tam takan nei bel zela tunchina hian thona ringot po hi sanga chuang abuai to a thok tu zinga hian nadang zong mek po hi tam takan oma US Federal Judge Kerin Emergan chuan Trump administration ina Oregon lama National Guard sipaite atir khap nan permanent injunction alati chuak zuya tisa chon helna omlowa federal dan kengko tu tem hetiang deployment nei turin
dik na siam sak an ni lo ti in lo soi ve le bok nem an Supreme Court chuan Donald Trump Trump administration kan ti akha shutdown ni somthum paruk lai mai akal chung hian November thla a snap food 8 payment America mi pui re thei jok tena shutdown laya ei turan nei thei nana Trump admin kim chang taka an thil leina ti chuwa ngai tur lower court order chu hun engemaw chen a bloka sarkar khar me kani lai hian again Snapchat kan ti choman tlom dong tu mak ta duai tam tak ten ham thatna an don thei pha dona ti chuan Trump administration chuan in lower court thuthluk na angin sum hi block ani ma in pechuak turin ani bua sai ti kha an lo puang chuak vele bokani ti chuan Democrat lam senators te nor ber hi hemi shutdown an nor ber hi dollar trillion khat chuang budget ani a chu an president timai tiang Democrat president Louis Nita Obama care hemi illegal migrants te DAE te tana ham that na kum khat chung po sei an dua ma se chu Donald Trump ale a Republican senator te hian an du lo wangin shutdown hian kalpuya he thil hi in shui po na lian perania alakal zel irin oma chu wang chuanin tuna an buaina hi chinfel mai thei alani lova mi tam tak tuna hian an mang ang mek pokani he thil wang hian tin thil poimo tak mai khovel ina angai venle kan peng ver em mai November ni rukhan Donald Trump khan in White House atang khan nikuma president than na an nei a ne na an chan akum khat na hlin lom na an bua sai na khan thu soya America hi ram ro pui taka siam le turin hun lutak ani thu kha soya tin kum sang ni som ni palia presidential campaign kha thil chin chi tlak takania kan tho ho na te awangin America great again greater than ever before kan siam me kani ti in an sai poka mi pui kudam beng lu khani a chuta chuman athil soitel poimo em chu Nigerian le khovel mun sanga Christian te thale ti du da ngai sak na laka chan chuak turin America hi kan impei ti khovel ma a karon puang chuak le ni antia abi takim Nigeria le mun dam tam taka Christian te ngai sak na le an chunga poi khoina a thlen lai hian United States chu athu mai theilowani khovel mun sanga kan Christian mi pui ro pui tak te chan chuak turin America hi kan impeya kan chan chuak thei bokani an tile a ti chuan chumi malak na kal zel thu soi kal zela chuan US Africa Command Africom kan ti te chuani US President Donald Trump thu pek le tharum thona azwal zel ni in an report laim Africom chuanin Nigeria sipai te chu Boko Haram le East Wap ang pol te be na tura thlop turin intervention tier pathum light medium le heavy atana in bua sai an ngai thu han soi boka chu athu soi ti chianga nemhe turin November ni sari sang ni som ni panga khan Nigeria chunga hian Nigeria sarkar lom lo tur thil kan ti tona Nigeria a hian in dona chuakang heta hian kan Department of War nena malak na om thei tur imbua sai turin ka ria tira antia Nigeria hi kan sipai ten beyani chuan in dona rap thak takani yanga zangai na kan lan tir lowang antile mi maya chutianga America a inrol kher ngai lova Nigeria sarkarin aram chunga hel ho thil ti tam taka hian a inrol se adu thu hi Donald Trump chuan ron soi chuakani tin Donald Trump sarkar hian khovel mun sanga Christian ti du dana le tha na te hi ado dal ba ka an thlawang hin nat takina hausaka tin Syria voini November ni riat ni a hian
Syria Christian mi sing ruk chuang te an khon sak na tur le an ron dam kho chuwa ve theina turin tran puina sum tam tak a the chuak boka Donald Trump hianin minorities le Christian te hi tui thiang lim chaw le an chen na tur in saksaka hygiene items le water system supply mangin a tran pui bokani tuna hiang Christian te hi chutianga Christian te thlawang hawa ram khat president ni mai lo khovel pum pui president an che te hi chu Christian te tan chon thlamuan thlak viawa tin tuna hian America politics hi kong sang in tal buai meka ram tam takin nuclear test tur chung changa ringot po China in test an tuma Russia in han test ven tuma tuna North Korean ran tum chho vele poka nuclear test hi Donald Trump hi lau lo kan ti don nge nya ati ang hi ti ve zel hian tuba khovel ram ro pui te hi anin ngur chho na savia wa tin Venezuela te po Donald Trump an warning chumi nuwa we voin lama te po khan bom chak lutuk lom lutuk mai phur nuclear phur thlo na te kha Venezuela le chevela han thlok kuala an ni lam la in F-16 lek te khan an lo room thai ve sia a hlom tak phei chun ni lowa poimo ber zo ka chu Donald Trump hian thil hi ti mai lo khovel hianin angai changa nasa takin ma ala eng agin nge tuna hian a sarkar na hi kalzel don ti hi soi thei ani lova a chanchin te a thil thleng tharlam ang ti te kha ron puan chu zel kan tum don nia ole ka channel te hi tha tia ilongai thlave thina lok thlak i ti nei chuan like le subscribe min lo pe la min lo share dar sak zel don bok nia kalome